Santa Cruz, Ilocos Sur. Ada kami apo mo may mang tiliw-liwa, ragragsak apo, ragrag oti pamilya ababa. Manipod apo dito'y Buanga. Ay, sige po. Buanga, Pinili, Ilocos Norte. So kada iti viewers mi apo, ada kami tata dito'y Buanga, Pinili, Ilocos Norte. So da kami apo ti Sweet Blend, Mr. Narvi Dasalia, and Mr. and Mrs. Tarda Duo. Manipod apo ti Santa Cruz, Ilocos Sur. Yan, sumaypay kami apo iti Christian song. So apo ti request ti pamilya. Sa kami to apo Agilocano, kaya na agbalsay kami to apo damdama, agsasala tayo to kano apo damdamawan. Yan, so thank you so much po. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be swept away by the power of your love. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads umayakin ka, balbaliwang to puso, iti parabor mo anasa raka. Ken amin ka niya takinakapoy daan to'y biyak indanton mapunas di tabilet ti ayat mo. Sibay mo irang tay na akas maysan na agilan ket tumayabak
may misapi abuyin kasmiman iti na mapusuan nga panagipagladingit iti Abama family. Manipod iti grupo mi Mr. and Mrs. Berna Sweetland Band. Manipod iti Santa Cruz, Ilocos.